Derek kabar susah ngemuli dunia hiburan tanah air barek Jawa Timur khususnya. Biduan dangdut kawaan Ida Laila sing nyanyikan lagu keagungan Tuhan seto nang umur 76 tahun nang Rumah Sakit Dr. Sudono Medion isu uduk-uduk mau. Keadaan susah ngemuli omai biduan dangdut kawaan Ida Laila nang Karang 4 Dalan Kanser nomor 3 Surabaya. Almarhumah Murahwati utawa sing akrab diceluk Ida Laila ngendekno ambekan keri-kerine nang Rumah Sakit Dr. Sudono Medion Kemis jam 2 isu uduk-uduk mau. Biduan dangdut era tahun 70-an iki mati nang umur 76 sakmarine 6 tahun loro komplikasi. Almarhum Dewi sempat diramut intensif barek Soraya, anak nomor telune nang Medion sampai 11 wulan suwene. Mayite almarhumah digawa teko Rumah Sakit Dr. Sudono Medion jam 3 isu uduk-uduk mau. Barek teko nang omai jam 6 isu. Mayite Ida Laila dikubur nang kuburan umum Rangkah Surabaya jam 9 isuk mau. Pirang-pirang dulur barek tonggo-tonggo nang saiterane akeh sing teko ngelayat nang omahe gawe bela sungkawa.